dosang Juma. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken. Nak kengken. Tadi konyol belos kene nak kengken. Di Tiang wonten nak ngepung. Yang ada nak marikoso biar. Ada nak marikoso. Inge biar. Ini ning. Tinggi bos haji nak nunduk bermerajam. Mumusin doren pengangonnya muslim sebang rago malumu. Mu pasang gue nih dah aji mu. Inge mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Hah? Dia nanti ada nak marikoso ditukar deh. Bijak? Ditukar deh. Nete mekatnya uli semangan deh maro teko. Inge Gusti. Inge di Tiang wonten nak ngubar au nak mani-mani Gusti. Nih, kayak gini. Di Tiang. Benar benar melaksanakan kok itu kapin kau kudanya itu. Men semangat awak ketukar deh. Nang tekarang waktu nak. Ada nak diwa yang kecari yang narik. Pokoknya kanti jak di dasang yang suryo melibatkan yang mulai nunyi ditukar deh. Jangan padang nih cuma ke manusia ketukar deh. Nunya yang ditukar deh. Sinelah dia nak kena. Wah, nih jelmon luk gelap ngalik jai nih nih. Cek sana ditukar deh di jone. Niko. Bedlot di. Bedlot. Nggih. Rei. Ini udah lemo teko. Ayo. Oh, bikin jerwane nggih. Gila kalian nanti Tiang. Oh, kentet. Mirip kadenci sing lah kadang jelemo nene yo. Bangko cai. Nake, kian cening nih. Yang bonang Ji. Nak pergi kan Ji. Men, Jak dulu liane Ji. lu Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Nang siap? Inge. Dan tapi mataken. Baseng wau kedriki di jag ngaut klewang. Aman ngawak-ngawak ada bentar-bentar di Tiang matun napi-napi. hei, jelemo. Lu aja ke lu ya nak. Banyar kinatat nak. Garang jelemo nene jaya sakti nak. Bangko cai. Nak kengken sing bahanya ini. Ampunang Gusti. Ampunang ngamuk. Nang dak koling ya nak kengken nih. Pangsen ganti liu perang kenajen ayu ne yu. Yu nak patut matur kenajen ni nyin marikosa yang sek jelema tu jadi dulu. Alon-alon. Nyin matur naik ngalen ni. Sane merokosot dia. Bener. Ida dua gong putra bagus bego dia. Sane cat poput niki sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar Gusti ngamuk. Sayu wakti sane marikoso dua gong istri. Pengkalih di tiang. Wantai ida dua gong putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung kentan iko Gusti. Nang dungan petangan nih banyak kengken nih. Mare mau peto nih tadi Gusti nang jelemo. desa ngamuk tiang gejah. Di Tiang mapi tulang. Tulung. Adeng, raos ngulang-ulang makap tulang. Daging nawak kang janjana insir. Ampurayang minabipun cah tahu atur ringan parilaksananipun. Toyakjanipun. Ninten simpan tadi atur punika yana wau ring tukade pirage di jana ketulung-tulung. Awan sagrehe di jang sarang ketiga nyanjat yang dumade yukti sampun kegebek punika keparikoso guys sangkani pas pecanda sang yang bang presidan di jang mapi tulung tuankan rikale pacang ngewandun budal malih ajrih doaning sane marikoso dereng janten ngemasin kerja awan di jang sarang ketiga ngiring meriki mungkin doaning sampun rahajang rahuring kunyan juga yang pacang langsung Mangkin duman jero mangkin. Itu nak we. Mangkin duman jero sampunan sapunika. Kan gak jerone patut yang idih pelih kapin. Iya ngidih pelih kapin jerone apa mau. Ya dia kok yang tua bas
mesekanan pianak tiangnya dulungin jerone jani tiang lantas pedih kapin jerone nang negara tiang Kan samang pun kemarin men nah yang bagus yang berakhir jerone uli dijo dados Ai kulit. Nah, orang dijang gitu, jang saking toh, yakin namanya dijang beriki, dijang habis saking bintang tamu. Ini saja uli bintang danu yakin. yen saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu Siro sementara dua ini mereka. wala ya lacuran subuh maluan dia mati kapin tiang Siro sawang itu si ngurah hoko kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya ruang dani ini. Kekuatan dani di waktu sampun sedo. Alor terus di tiang harus sampun sedo. Sami sampun kandan awarahum Almarhum. men Dani wenten nang putra sawiji putra dani ini mau keselengan dani di murah putra. Sane wenten iring di tiang di putra dani. ini dong pianak nih beliau kon ini ye dong boya pianak tadi sing dawang Indan, dani gusti murah oko, sane medue oko ni. ingin tadi pun mewasai kaksa kok ngiring jening Inge sari Yang Panjinawang apa mawinan bener ngakuin ya pianak ini mapan Ki Gusti ngurah oko aden ya ne kawang ki mirip Ki Gusti Rai Kenyam bener pengampun somah tuh Mriki merapian. apa iya aduh hati cek mas itu kan nanti dulu. jik dong susah nang mai Bro. Dok kayak Gusti Ayu merapian mriki pikiran dan jumah punika. Sangkan sing tawang yang merabian main. Nggih. Kan biasanya nak dua sejolan yang juga sedo. Pikiran kadon mau buwi. Ye. Nggih. Yang apa merek sangat legang sari tadi sudah mau beli nak kenging tuh. apa ini? Yang maling bebek. Itu dengan Kari Aduh, Weh, kayak gitu. boleh kemudo. Buat yang hitam Iya Berat nih sing kena pandiang ingat. Iya modus suwe kandan merabian kandan masih molok Wah, mau ni anu ya. Komang udah pada. Anten lu burung Derek kegugui pun. Oh, segera. Kalian wonten nade kampunnya. Cek. Apa ngodang itu? Kalian nonton alet mana? Dia yang nonton anda terus Gusti Ayu bisa kan? Ini penyeruan. Biar Bajang lu Hah? Bajang Bajang sekan. Yuk pacaran yuk Pacaran. Didiang. Rado terus banyak nih pas marah mau ajak ke merantan ya malu mau yang iya Oh, kendan, ini Bang Yang didiang. Kamu buah ada, kamu buah. Sedap beli ya, sedap. Saya lah ya, Masa. Oh lah ya, yang kedua main. Yang kuan penyebut nasi di kuarakan. Oh, ini. mau yo ajak mau Nge yang kandan nah pisang-pisang ke ngawak-ngawak kan. ning ben jadoro sang aji jak ngidep leh yo aji kapin cening tutuk Ini sampun lintang bengayang dan sanang malipun kepanjangan. yan tuh nih aku mawinan aji kingang jauh biasa tepuk ten jelemone nak itu aji ngelakenak itu kenyam cening itu tuh beliau tuh ajen cening tuh bakat ingat tang aji Dia masih makasiap nih. Yang sikit lak kakang cemuh nih masih bimo. ning deh nih cening diwate mai cara rose dunia ya aji sing nu biang sing nu nak mulo nyelap boleh main jo kalau ketemu kapin aji Sapuniki sapeningal dane nak keringsir dados iri kering bintang danu geginan di tiang serahina-rahina gumanti wantah memancing sak-sak puniki langgan gerak pamukul jiwa minat sampun sangkaning tita puniki di tiang je nemenin
ngelintang kantos mriki memancing karo ne. Inggih wastu kecunuk ada sawu sarang Adin jenenge ya iriris sayur iris. Sang jeneng tak ada ini. inggih. Nang uyup jenengan. Neng. Yen prati lantas adonak nawang nuk jenenge kanthi main kemo rumasak Kang Haji sing lama. Pas adosan memen jeneng nu hidup dini Haji ngangon somah. Yen prati adonak ngep mirip ngelah memen jeneng tongos. Nah yen dah didik Haji jeken lan ini bareng Jumat di Kundo Negara apa ya ada lantu pegarang bareng ken jeneng Niki ingin dia mungwing pekayunan dua ini kebawasan dua ini patut pisan wonten tepangan mangkin ijen demun ditanggalah bos mangne boleh mebilangan sarangipun para kanwene gangsal miwahipun apel doning sasaipun angen ditang rahmat pangan mangkin ye dang longe man dan mel mata kayu nak kelingsir tiang sing benicana ngumaro desa kemamahi pangjak nye kone dini men paman kengken lantas hitungane Suwe Riki. yan maklo kengken Mipel. Mungkin. Buku tabung di tiang-tiang dia nih. Udanglah buku tabungan. nenam Nih. aku do misine besek-besek tuh Ih, ampun mau tarik bis nyonya. bukunya kalau panca den Sap. men Nih, kengken nih. Nggih, yang ngiring. nah pang itu maro yo nya Nah itu si pengrah. Buka pengrau saji nih. Nak bina sih buka perkenahan dia hari ini. Tapi tuh yang dini nak ngurah masih ngelahan. Saya ngurah lakar kamu mulai bini ke bintang danu. Aji sing ngelah. Biang masih ne patut ojok sing ada. Nah sedang mau saja nyak kecunduk ini. Dan jadi ini bareng-bareng agak biang. ini sekewanan sabun iki dua yang sarang makwe dados banget jadi nyungkan ya kemudian terus yang Kurang nas ini ngelak umah dini tuh iya masuk semua Oh, telepon hari ini waktu bisa tuh kengken. Ini koyo cara nak jenis, nak disamak-samak. Adik yang kerimet gini. Meh. Ji, Apa sih apa? yang milu Ji. Hah? Wih, di kemarin Gusti Cak persis cara datuk maringe. Aja si Tinur Baya. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang Nak cengiring alu dini, nak nik na beno karnajang malu. Sekarang aja. Wih, boring ngoyong dicucak bengkau. Jelendu. Ada, oh. Paman cek setatang ulo-ulo tiang jejak. Aman kadang lo dia ke atas. jangan Ya. Murah. Ada sih yang mau beli nih. dados Menawi ke beli ke
ditang lesu pisan. Ya mangkin ngiring aja ngiring. Nggih. Kuanten wenten yen parisolah para kandu ini pun kangsa ringyan apel kali wau sampun yen punika anggen selring kayon mengah duka ares kegaduh nipun mata sapunika. Dan sana nika kacang basa. Dap. Ayo mana? Hei, yang iwo. Yang ngono sih. Sen. Jangan ken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin meriki kalau ngelebokin. Ban rumah so teken lengannya mangkin sampun gede. Rumah so mangkin itu super uyon. Hah? Dan awak gitu. Yang main kadang wong lijol-jo yang kebunuh ingkang kalau ngaleh wong kebenang di jalan itu boyang. Botawang. Tan makin Ulian madok natone lakar. Bo madok senopati. Yang gitu sekena yang ibon yang wanti-wanti ning lawa tugal iwaria bara kat idewo nyen ngisi gumi ingat tengwan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tanwentan awak tanwentan mana hati tiang. Duk di tiang iwang rien ke sampun ngeling ngor awak. Sampun ngeling no. Niki ke Kordewo gumanti dan pacang mepekayun ngelebokin si Kian Wo. Siang. Tanwentan Gusti Sampun. Ponakang dicokor-cokor bakat jantusing. Man, kayun Kordewo nang udiang tumen rauh mriki. Cek matur becik-becik jang nikang becik-becik. wow yang kang ide guna wo yang kang nganten Ngarsa yang guno. oh Bakat sing ben wong taneng guno. Wolakar luas jani kemu kalah serang lu kemar. Kadung wo meragateng semayo teken kanten wo ni ditu. yolas bang yang guna wo yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo begitu yo jog para pakso yo jog ada na melanin wo di jengah yang wo diolas wo bang yang guna wo diolas Ledang dagingin kayun. Lakar ngudiang Cokori Dewo ngeroh rabi nganggen guno. Tulis tangane kelarang gunan ragone magyang. Tan wenten utama wong ken nikah kadang kentan nang raosa. Yakti. Ne rungkau karyone ambil. sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo Tanda dos. men wong mudem lajang lia udah ada pengliang hah udah ada pengliang tulis limo ge janggo pangdokan di medundung ulipurin yaji saja ya cangket tuang Nges makin sampun api. Pat. Yang Sepok saking Kordewo. Jatine syarat Kordewo ngeroh. sarasan kadang mahnya kudunya pernah namanya guna kadang sing pipes yang abo pipes jani na gepes Nang sampunan. Sampun Riki Nyam. nyana nanyut jinahan naur dulu. Sira jaga kekenane guno. Ayu Rires Ayu Rires pamanjaya sakti Iya Riris. Ponakan wodo. sing nang luar bedak Makin sudah pecah. Ayu Rires ponakan wo diang ponakan wo sing cocok wo Aduh semeton mangat yang malih atop nih makin datang Yang siki. napi. Cokor Dewo ngarsangipun Yayu Riris. Telemotan wenten nang ditelon ipun nen.
Yan inar kamayang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo. Ipun nu godel. Nalar cokor dewo kanton rasa godel yang manah-manahin wo. Mepikayon lantas. Rago pacang merabotang anggo. Waluyo angin metekap. Cina pacang nyemah ngerang. Tan uning ring ida itu punokang belakaro. Sagat jak punokang dalam cepuring bantan kentan. Ken menjadi wong. Mungkin ini yang pincang pemargi na becik. Mana bersido kayu nidona pemargi puniki. Caro wentan. Ken wong. Melajah cokor dewa dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa gede cincina. Dan wentan kursus nganten. Ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko sekolah pepelajaran singit. Dijadel. Yang karyo tanpa guru. Dan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rarah guru. Metatruke. Napi malih pacang mempujang kepan. Dan raris. Pacang wentan bawas guru. Napi keluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijauh yang melajau. Ori yang wo, ori yang wo. Jauh pun iki kinten genah melajah niki. Aduh. Apa di ngaji? Ya, Apa di ngaji? ciplak-ciplak dan dengar sudah. Nah, napi nih kak? Bocah ngekon. Hah? Masa tadi nak ngajak meme? Titiang sampun pasti keuning. Ipun kodewo sani pinih alit tuh. Tukaden Yang kene. nggih. Tadi nih, tadi. Kinten sapuniki cironya nadosang tanah dosang. Wantah kodewo melingih ring puri. Wanten keni antuk cokor dewo ngemargiang. Atun titiang nih kodong kentang. Nggih. Serak lumari ini kordewo makcau masak. Napi jo arto daging arto berano cek kacau. Kelau. Makin kaden sapuniki. Ngererah banyak. Nggih. Yenten kantongnya mendaging. Nabi kelangin mang do banyak kenya ipun pak ikun. Saja wo. Kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang duno nah. Lengis wo di pelangkir ngene hamil. Aku do pacang rara disampuni apal. Satak rara rabi. Tuh, lelimo gen. Elah. Ngone. Yang gitu, yang kal kepuri lu no na. Ingat ngo na. Arisa. Datang. Nggih. Lagi bagian. Makan jujur dua done cing. Yen kemulan kae. Dojo kemu ke Wardio Puro. Lakar ngugang Wardio Puro nih. Pula suli Jumat pragat ban kae nyemak. Waduh. Apa sih dani? Yen sing si do wok Wardio Puro nih. Lak ki dewek, lak. Tiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang jegek pisan sane mangkin Gusti Ayu menawi teh kelintang senang pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jele melah tiang. Nyen ora bakal orang ngelah. Masih tua huku dan bibi ni. Inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengker ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten ditiang kebaos ngelem papet nak titiang ngician mangda ngatur Gusti Ayu sampun Subo Bi, subo bakat baca tiang suratnya beli murah sakiwalo. Iken beli
Jak pragat ini kan kene benah, Bah. Jak ngaduk-ngaduk sata, enggak nang duit anak ngiring yang dane Gusti Ayu, beli udah main. Kula dijejang. Ye. Beli udia ngalek gula. Kopi. Terus semangan kadang sebagai anak kopi. Kopi semangan jelek sando. Jelek kengke. Awak sing nawang teori ngai kopi ya. Man kengke nang pangyak luang pangyak jalan kopi kengke nang. Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayo ren. Kengke. Dek kita ngaduk ang kopi. Sino gen kene ngaduk ah. Nak mula gitu nang ngaduk ang kopi kengke cara beli ya. Rubah cara. Aman kengke nang pangyak jalan. Sino nengel. Cangkiren kene ngaduk ang. Oke. Jan. Oh jalan yang gitu. Nah jadi kalau jumun dia ngai nang beli kopi kakek tiang dia ngaduk pangjan nah. Kenana? Terus Ayu yang pamit bos-bos pacang hari antarakan duene ledangin. Sake wala dah mekelon habina. Inge, malih di bos malih di tiang tangkir beri kumusuh. Nget yang tan mekelon. Jadi sesukat adanya beli ngurah dini. Ada hanya bakal ajak setata bakal metimbang wirasa. Sake wala. Jadi bilang semua beli ngurah setata bakal anggap ingat. Sebilang petang setata bakat impian. Mudah tuh punya bakat tantangan pesan. Pemekasannya jani. Kanti subot tengai. Konin masih beli ngurah ada teke. Paling melah. Sambilan nyantos beli ngurah. Dini dogen subo bakal. Sambilan ngerisekan ketamanannya dini. Dahatin sub semua yukit ya. Beli ngurah wentan iriki. Dados sekadi nembe mangkin yukti tipin. Ngemangguhin sekar puniki. Yukti sekadi panebawan beli ngurah. Tunggu tuh masih konen beli ngurah ada teke. Kanti subekannya ngantosan dini. Sinang kurang yang beli ngurah. Napi. Dan moho yuk tititnya. Ring sepengerauhan beli ngurah. Tios ring punika. Kasepan yuk tititnya. Ngaturan panyombramu yang beli ngurah. Sinang purang tiang beli ngurah nggih. Kemudian dari jeks mesedan nengsan. Kasep ngaturung penyombramu. Kaden yunyi nak kebeli. Pangeran Bagus Bego. Nenten jasa punika. Doning titiang medewek cerekan. Dan sandang becek, titiang patut nyangre sepengerauhan beli ngurah. Keraman ing ragam semeton, jak biasa kan yuk. Yang pesangat benayu lakar, nyung nak kebeli, ngewangi yang nak kebeli, likat untuk beli, cenawanan. Nah, iya namondol landas pas pecan, dani nak kelingsir, iya ji makemuah ibiang, Ician beli ajengan busana jangkep pemekas untuk pepelajan neangon suluh kayang kawakas so yan mondo sebaca nak kelingsir sing rasa bat beli namponyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli maya beli ngurah kenapa kan sanang nih kepajang banget bawasan beli ngurah sapu napi tagas bawa si aji matuk ringangan beli ngurah boyot teh maka sami saya isin sane wenten riki ring karang kepatian nak beli ngurah sane nuenan saha sane wenten riki tala duen beli ngurah napi malih pajang sungsutan beli ngurah gini dadine mekejang nih ada dini gelah beli patut upama ini ada di ini aku yang beli gelah beli ya sing ada nak lakar salah tampi tur pedekin dewek beli nih wenten minap ngurah
Iyan subek itu paunukane sing sebelantang benakar beli ngeraos. Percuma yang tukang beli. Pang sebajak punggal untuk kalian beli. Beli murah. Indah yang alon-alon beli murah. Donak ben ngisi-ngisi. Nyap teko landasnya pedes salah tampi itu. Ayannya ya metalang. Kado ngabo arit, ngabo madik, ngabo kelewang kekudiangin. Nikah kan wawu minab. Ye, ini dong saja alih. Ayannya ya nengil. Kadong jak ngapas, ngawak, kapak. Dong subo. Ngawak landas mati sing lah unuk. Nah kadang kejang nasice. Nyapu panglima pang selamat rahayu. Ini ngudiang udah panggung pelarianan. Beli murah. Mana tiang sane wawu? Minaban tiang pedeh. Kan gagelan beli murah. Oke. Ini dong dari jak bangisan ayu. Beli rawas yung lah gagelan. Yang mulai awak lacur. Kalian numpuh. Sing lah gogisian. Nak nekat sing kemero rambangan beli nih. Napi ne yupi sapu nikah beli murah. You sing percaya. Beli bani mas sumpah. Dijamir pada pura paling tengah tuh. Pangcengkar beli sing lah. Duh nak angono pangus cara sengkok si dakepin. You jangan ngelah beli orang you. Ini makin tiang balikan beli murah. Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro. Siro mangsane pacang ngedagan beli murah. Oh yang dini nya nawang beli sing nak marah-marah. Nah ini sing beli nawang selain gak engkau dini. Yupi nenten-nenten beli murah. Sekan. Yupi You sing ngelah. nenten. Beli durung. Durosan. Yang tua saja gitu. Ini mula ulap yang beli. Tadi nih, ayu, gumanti ajak beli, ngaduhin sakit beli nih. Natakan buat kelacuran Jumah di Bintang Danu. Yu bani? Beli murah. Kantos melet sampun tiang matur yangan beli murah. Dan sanang nikah pacang banget dan beli murah. Wentene beli murah diki barang-barang ajak tiang. Tiang sengjong ulat tiang ane madan atau berana beli murah. Pemekas nih. Ane gumanti tunas tiang. Tuah kayon beli murah. Ane sumakan rumakan. Resna teken uko dan tiang beli murah. Iyan pono kanto, ayo sing sanang sang saya buin. Ida sang yang surya maka saksen jagat. Tumada ida nyaksiang, akengken semayan beli nih. Beli senjata talongnya nih, mirip kuning di tengah, putih di sisi. Nak sing ketu, akengken rawas beli nih. Ake tu isen kena beli nakeng tuas. Tiang talar sapu nikah beli murah. Tumada. Mandana kayang seterusnya. Tiang sida sarang-sarang angan beli murah. Saja ketu yuk. Beli murah. Ini nggak ada kuning nasib ya. Kan sandang becek. Beli murah megalang-galangan. Matur mantap piaji pengkale biang. Punapi beli murah. Kayonnya. Tadi ini pang beli jani matur. Mau terang-terangkin diaji gitu. Ini. Beli kayon. Beli bani yang sing awak muani makanjet. Kalau kini. Ini. Yuk pang saja-sajanya nak. Pang sing cara menjalan di iya nargamang beli. Mirip di dakena yuk nama nak beli. Di subana dalam nanti sayung leban. Mungkin sakit kena beli lagi. Dan sanang beli murah sumanio. Ngirik sarang-sarang. Bani? Inge. Jangan. Ngirik. Dados malih mereka ngiring nak gelesan beli murah. Nang toleh tuh. Bedur kan pemasuluh marah. Napi malih. Tuh, cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing cara sengak nyelimput dakilan puyung. Awak mekente kadena bedak. Dua sing laun. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Beli murah. Benin pas beli murah. Iya. Dong, cara ngogok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pedidi kan bisa tiang beli murah. Ini yang biasanya mak kayak gitu. Mangkin sampun pelajin. Ini beli murah. Nah. Lagi naik. Ya,
masih kancing kan ki. Tan benten kancing. Kan pudiang. Celaka. Gelis nak beli murah. Baca kena beli murah. Aduh, celaka. Yang nusut pamit ji. Saya pun mak urah. Kentan tau tapi kentan ayu keles kok kentan. Pun ditiang kengkana nekak. Nekles tu apa? Niko lenteng. Nangomong. Orang muntukin keles apa? Sabuk nih ayu keles. Man? Ditiang kengkana nekak kang sabun niko. Nekak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada perah. Awak muani melajah nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada? Ini kan? Iwang niko ji. Le? Inggih yan minat iwang pangat di tiang nunas pengampura ring anak aja. Itu bosting. Tuan di tiang nentan uning ring si. Yan sing kena ban matakon. Inggih mangkin di tiang matur. Apa? Prade nekak kang sabuk punika iwang Men? sepatutipun sapun api. Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang. Bengong tiang saja. Nah, bukan kau tiang ngejar ngebel penjajah tiangnya. Nyak dua ngacereng sajahan sebang di keton di. Tapi salah, sen tiang makejang ini banyak takut kan beli. Kat tiang nengayahin beli ngebel maro. Wajah rosang besar dong. Dong. Ngelesang sabuk. Ini keto kan di tutoran beli piana. Yo supa truno, piana ni supa bajang dong. Ye, deh. Nang kenang rago ni bedek. Tugasnya malu, tugas rago maru pengantenan tuh. Iya aja nu dan nyenang. Blising kita nakonang untuk anu gitu, anu tuh. Kino beli nakonang kedo ben kena lingsir. Maro toleh beli kan. Ayo bang maluin. Aduh. Tin ni sendura. Yang kok di orang kan. Nyak ben urah kok kene to ngajak adi sih angon aji. Oh. Aji nak betua. Nyak atap urah aja aji adi ya. Aji sing adi ketuaan aji lanting ngaji di Papua dan urah. Dan bol lantas kene pianaknya apa benantosang beli. Sing luang geras kene beli. Yang memelat saja ngalah cucu beli. Ano beli nabi. Mulat ulah cucu tahunen apa-apa jak cucu ramang nenek. Mana ko ban ben. Urah yang tadi deh haji kena murah nah tutup kan dia tersenang murah kapin haji kapin memen murah pemekas ini nih kapin undang sih untuk kinaden murah yang haji nak nguntung kan cara gedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas tuh murah dan ini nak itu Sapun niki nak di amun nika sampun suwecan haji ring titian. Saleke puniki rasa margi sane utama antar ikan haji titiang. Minat sane pinih rungke metemah titiang padam yang sampun haji ngenikan titiang ten purun pacang tulang. Yang itu ngang mati ini nak urusan nganten nih. Man, ampun ya sapunika. Jantos yo pokok kuliah titiang kan di. Oh. Ningsing beresep kening pengrawas haji yang jenengi. Keto masih rawas beli ini. Yan majalan ya buku keto. Nak sengidang, seng pedidiano beli ini meraga tanggai.
Yang sing kebarangin bani dewo. Yang parine kan leliat. Mimi nak super resep nih. Daya kenceneng kanting ngeraosa. Ulis ledet cenengin mimi nak benawang. Wala tamangan jani dadi menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sujati kenang cenengin. Di harapan ajen ceneng, belen ceneng. Itu masih dia mimi nih kengken. Nyak beli nyak. Yang bensin 2 hari gitu ning. Nyak. Sampun asam biang pengkali haji yang Aduh. Sing tadi gitu yang alaki rabi. Kengken pang nikeng jati ya sing Julian dot aja ngajak biang yang kedemen ngajak beli nih. Pemakasih kan ayu. Kengken ada kena ayu maka sujati lakar ngayen beli nih sing gitu nak sing aduh. Sing karurin mulih ya jani tuh. Men kengken nih. Nya. Aduh. Nih. Apa? Yang monto yo sing bisu yang ngeraosang. Kalau tetua nih kena bantian. Yo nak sibo. Fotonya. Gitu sing nya ada aneh tuh. Dijo ada berah rai. Hah? Au nak loh mangutang tuun ke kene. Perangnya dijo nak mangutan tuh bi. Nah nih yo yayu mangutang tuh mulut meneh kyo kene no. Dijo ada lo keto biasa ya gitu. Dah nih yang nyonorin ya bengkung. Man ya Len yang cara beli tuh nang sing tok kijo dia kuang beli angutan di ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. nangotane pang meneh. Yang ke yayu kok gitu. Nang main. Itu bisa gue apa pemakasnya sih ngayu. Rey, yang punya mone apa pelantangan jadi Rey itu men semrok tuh dan dia bisa nukangin ke kene untuk nah Banten Banten tuh dia nak tarin yang malu Bang yang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi. Nih beli satu dia malu entah dia. Jangan ji. Nah, Ji. Ke Grio ji. Oh, mungkin. Biang kan sarang biang ke Grio. Ujang mererot ben jak liu ke Grio jumanyen. Tina ji get wo. Ji ke Grio. Lagi Yo tek nenek nak engke. lagi nunas tirto pengluka kan nggih. Nek ayu bodot kan nas itu. Pun jak ji. Do jaja nih. Malih pidan malih ji. Pengen dia tadi itu. Nek itu Apa ya orang aja bungut tuwo kok kenapa ya orang pilih. Pengalaman aja nih setato bang. Sugro. Sanang becek rame ring jeruan. Dia lagi magreno kan ya sekol. Nang ada menang bonang Nak kengken nih. Jang. Sesile pan mau pamit ring puri kan matur ring itu Sang Prabu dijang. Tuh Gusti diodo nyangsan wah ring puri. Gusti tenan tangkil udang sase sampun puniki. Ini bener sih tangkil nih aku panak. Sira puniki. Ini keponak Saking bintang tanu Gusten ditiang sampun suwe jenah riki. Ya, do podang nunggu bulan. Dan ngerti nang udah rajang ya ring jeruan. Selamat ditiang kaula. Ih, niki sira. Niki aji niki. Apa aji? Sira niki. Nih para kang dipuri gingsir adane. Oh, Ada kang dipuri. Yang lah timpale barang aja oleh bintang danu. Oh kaula. Nah, niki wentan kadi timpal ditiang. Percis kene gobani pune. Nyet. Gusti mungkrap. len tuh. Jai kangsar. Gansar. Wis kene mopo-mopo ali bintang danu. Bang ngopi. Onen. Kan mangan mau pamit lipuri. Kan unas kopi. Dang dungo mau dang makito. Gitu, nak air lakon. Ngapa kopi? Ada.
Kedini banuna sudah ngabo kopi. Kita sok kopi sa abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidiang banci kopi. Lemot Tapi salah ya cia. Lemah. Bareng banget tuh. Api melebas cetek yang Kopi pahit apa kopi manis? kopi sing mesti gula. Gula dah, tuh kopi pahit ada. Ini nah ke bangjan si kopi. Kalau bangjan gede balsam cengkeh deh nah. Di balsam Apa? cengkeh. Sir. Yang. Nah, ini jabat cara atur cine dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nih, aku beno ngitungan nih panak malu kedua nih. Kan Gusti Ayu kajang kau bang. Aduh. Tang becek kau. Yang manto. Betul. Obat kuat. Wadah. Gede vital bakal di tiang. Iki padam mendanang daso pepel. Mau ke perantara. Yang kewajinya nengan supo kok kene banyak pekuran anak do mulu alih haji pindah mati haji apa haji kesugian kemase jo ada haji ne kapinnya mau berayo ne inggih nana nemonto haji nak karto ya kalau yang itu ngopo kamen apa dilurin kamen karto beriyo ne ning malu dini ya adine nya Terus masih gitu. Inggih terus. Abang malu nak neng dininya nih. Terus. Amai. Hah? Nih. Punapi yang beli murah. Sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wawu beli murah. Diang. Jajah pisan mana tiang? Adi udah merasa jajah. Ini. Ajen bendane ngerupake jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Kayak apa kejemak. Iwang nih kaji. Peleh. Ben nyangat-nyangat pe. Aduh jak kasiat pula. Kalian ngudiang. Ye tata aku tuh. Sing konen kakang ngelesang sama. Nek makin kantor ngejar nih. Tonton biasa. Kan wantah niki sana gumanti ulang tiang. Jadi. Jatuh karman beli sarang tiang. Oh, nggih. Yan tuah dadi iraga bajang runa petru demen. Nah kelingser setinut setuju. Pantut Kemudian murah. Sana makin ngiring nak mentaki-taki ngiring kejeruan dumun. Napi patutnya jagi pacang ngambil pekaryane di koreng jeruan. Ngiring. Ngiring dengerah. Terus belinya Mak Agung. Mak Agung. Dadas nembe Mak Agung pergateng ngrauhin titiang. Menawi teu wenten bahasane syarat, Mak. Senjadane sangat syarat raosang Mok. Mok muledot ketemu ngajak Adi. Mak Agung. Suwe sampun Mak Agung netenanen dungu mriki. Sane mangken nembe meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, enggak titiang. Nek raosang Mok unuk pianake jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun ngurah bego. Benar. Len duga sepidan to nene cening bagus dini di puri. Jani jak temen sarasane kenah moke. Ya diastu sing pianak ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kayun Mok Agung. Manggane Mok Agung pawikan. Sadarengipun ngurah bego. Kangkat putra penyeledi riki. Ipun nak sampun biasa ngireng titiang. Saja Adi. Inggih, yanipun enten medbejina. Nuna sampun reng titiang. Nah pisang nak Adi. Yen ken Mok nak sadar dak noi cening. Pedalem nak maro-maro radane dini dipuri kangen putra Adi. Inggih. Semalia Mok Agung sedang becia Mok Agung ngrauhin titiang meriki. Wenten nak ide atur titiang rengangan Mok Agung. Bunuh apa tuh Adi? Suwe sampun titiang ngirengang Mok Agung ngiriki. Dados menyan Mok. Menawi tu wenten pemargin titiang iwang. Ampurayang titiang Mok Agung sampun pawikan. Sapuniki sampun menduwe madu sekadi titiang. Ngeseng kangin, ngeseng kaos sapuniki Mok. Adi jaga ada kan raos Adi. Tiang, bro. Ada apa man?
tiang mau di tiang meriki tangkil untuk ngomong lingsir dicoba sang tiang mendong atur kan nggo cokorewo mana tangkil ring lingsir Hidup di Agung. inge Adik, Agung, mau ke penikah tangkil. Manipuan ada pet galah. Ben jak kemerau sadi. Ya neng sampun dibelingin di kayang mau tangkil. Terus sang sampun memarga. Mang dan nenten sangkan yang mau kasih pantangkil. Ide beli jaga duke. Ben jangan lu aja malah hirik meriki. Kita ngiring yang mau bawasan pas yang mau kasih tangkil. Mau ngepurian malu adi. Terus mau Agung. Memarga mau. Ya, enak cai. sugro tiang Yang tumben tadi rapen gelah ngenikeun cai pang tangkil ken mau Agung gelah. Rita kala ide lunga mai yani subuh-subuh kan sing taen ketu. yakti kendan Sajane. kemon niki nah nentan wentan ini tiang niki nunggu lingsir Oh, atur itu cai babak. inge kemon tiang tangkil ring bang cokorewo tene Men kengke. Ida ya anak kayu meriki Putra nggak ngurah bego. inge Bakal raw tangkil ken gelah. inge kenapa Men ide aja. kadin ke atur ya Sedang belah ada galah nih belah. Mau tangkilin ide. pamit sugro tiang Nih, ngurah bego. Ngalen mai pakai ibu nih. Nih. Nak udang dewa keto tangkil ken ibu. Nak udang ngingke-ngingke ke keto pemargi nih. Dewa kadang bakal ngentos lini hajong dewane makan ate dini. Dan naik keto melangi si kancut pandai ganteng. Nang tegarang-tegarang melang pemargi nih dewane. Cek sing teman ibu nyingakin ke kene. Tengkang nak kancutnya tengkang. Melang. Nah, ya ratu. Siang kini tegang nenek siang. Penyingaan itu cara nak ngundang. Nah makanya medawa kan ibu ning.